living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani babukeli, siyanamkela kusenqoba Beat It. Lolu uhlelo noma ubani ophila negciwane lengculaza, abathandiweyo babo, imindeni, abangani, abasebenza nabo, ngisho phela nabasebenzi bezempilo. Namhlanje sizokhuluma ngokuhlukumeza ngokobulili. Make sithi gqi ezintabeni zaseMpumalanga Koloni, sibheke insert yethu yokuqala. Namhlanje ndiselusikisiki kwilali yaseMgezo. Ndizawudibana noNomthandazo nefamily yakhe, uzawusibalisela ngestory sakhe. Moya esikoleni uhamba noba inje. Uqala kwami ukudlwengulwa, yaqala ngihlala nomakhulu ngisemncinci ngo2003. Dadlwengulwa ngumuntu ongumngani kamakhulu wami ngokomqondo wayefuna uba adle izidlo ezinhle wayefuna ukuwina ukugaina ngami. Kuba xa ndisiva mina ndeva kuthiwa umakhulu wanika u2000 kumuntu. Sibalisele ngerape yesibini Rachel nini kubani kanjani? Kulonyaka kupheleyo ngoJune ndanilapha ekhaya. Athi kuphela umbani sengabo 6 emaxasheni kulate. Abesethi kumama ndiyacela thina ngicela uhambe uyothenga iparafini nekhandlela. Bese ngithatha isibakubako. Bese ngiqala ngithi hayibo mama khona umuntu ome apha ekoneni apha ngasekhaya. Ndinqwazile isikhafu enhloko. Eseyanibamba ke. Abeseyanibamba ngijijele ngesikhafu, abesenivezela imela. Ndingakwazi ukukhala kuba wena bapha umlomo nangesikhafu namehlo nesikhafu nangomlomo. Abesenitsalela endaweni eyinqa ezantsi, akhuphuke namahambe nami. Ukuba ungubani wakabani animazi, ndandingamboni kuba nalapha kwekusemnyameni, ndandingamboni ubungubani. Alivula uhlango angingenise ngenkani. Xa esithi enisusa isikhafu athi ungakhali kuba uke wakhala ndizosuka ndigwaze wena ndigwaze nami kuphelele eqaleni kuphele yonke into ethethwa ngami nawe. Alwe nami silwe abese yanibetha ndohlule ngamandla. Abese yandlungula ke yazenzela into yakhe lebevele ifuna. Abese yenza ke enze abe sekuthi ngothi abese yanivulela athi manigoduke niphinde lapha enivela khona. Ingaba wayivula na icase emveni koba uRachiwe emapoliseni? Emveni kwe-rape umama nosisi bakathi AC bake bandithatha bandise police station ndafenda vula icase. Emveni kokuba sivulile icase ewesisi wabanjwa yena wake wabanjwa wahlala usuku olunye sathi siyeva ngomso nosisi bakathi AC sivatha uphumile ubhayilile nge500. Icase yethu ayiqhubeki oko yaqhubela ngokuya kwangidandiyofaka icase anikaze ngibizwe. Wayenza i-test wayotesta for i-HIV emveni kwakho? Ngoku sendidlwenguliwe emva kokuba ndidlwenguliwe ndaya sendiyakudala khona okwesibini kuba ndayenza ndafika ndayenziwa kwathiwa HIV positive. Ngiyabona ngoku ngathi ndiyinhlekisa apha phandle bantwini. Ifana nomuntu ongaphilanga kakuhle. Kuba abanye abantu umuntu o-HIV positive wakwadlwengulwa nje o-HIV positive ngaphandle kokuba uke wadlwengulwa abamthanda bakamthandi nangoku. I still can't believe ukuthi a perpetrator can actually get away ngebail 500 rand. What is with the judicial system? Why is it magistrate uzokhipha umuntu nge500 rand? Sister Thando, I think the problem enkulu kakhulu is that the judicial system yethu is very lenient towards abantu abacommita a crime and kuseli state or something, but you also need to think of the fact that before by accused before he can be proven guilty. So at that time, the state is treated as otyholwayo cha akayingomntu ekuthiwa seyirapile. So I think zezo zinto ezibangela uba icourt inikeze abantu ibail. Ukuhlukunyezwa kwabesifazane kubhebhethekisa ingculaza. Kuyenzeka ngoba abesilisa abanandaba.
Esikhathini esiningi abesifazane ababika ukudlwengulwa nokuhlukunyezwa ngoba besaba ukuthi ngeke basaluthola usizo lwemali. Kuyoze kube yilapho abantu bonke bebambisana basizana nabesifazane futhi befuna umnyakazo emaphoyiseni. Yilapho izinto ziyoshintsha khona. Zivikele, uvikele nabanye. Protect yourself, protect others. Sizibonani ngeviki elizayo. Nisale kahle emakhaya. Bye.